Prejdeme si čísla v angličtine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7! 6, 7! 6, 7! 6, 7! A vyjde nám výsledok 1,30. Poď ma cícať. Pretočte si stranu, dajme si 69. Dajme si 69. 69, baby. Toto je pi a toto je sigma. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy! Čo je toto za zviera? To je tralalelo, tralala. Deti, toto je rys. Toto není rys. Toto je rys. Ticho! Ďalšie zviera je... Bobr, kurva.